Ngay tla tu du takte rin na pui tu channel a khalo lom le ve ka cheu he channel min hlut saka wangin masa in nin chunga lom thu ka saya rin na mi huai sen te chanchin kan bot sai na hian kong khat talin kan rin na min pui sela pathian mal som na ti sa le tharawa in don ka du sak tak zet cheu ani ngai thla ve tu ra in du zong te ne na milo share sak ve thin on nia tun chuma chuan Amy Carmichael India rama missionary local to te zinga thokro pui berpola chalngam hoisen taka malak na wanga Hindu temple a pui thiam ten no chizor na hankal pui thin khapna dan sarkare na siam tak dan te ama kanu tia fasha ten an kau thin noro pui tak chanchin karon bot sai don ani chanchin lo in tran dan chu hetian hi ani a Pai channel pang kum thum mi lek ani a lain pathian ne na blue eyes midmeng pol riai nei ve achak thu te rong pol chu arong ngai nat ber ani thu te pathian ne na ti hian a tong trai a olal pa nak tu zinga ka tho chuan midmeng pol riai min pe ang che ti chuan amuta a zing taka thawa dar thalang ma tlan phei vatin thothleng chunga lon kaya Vain en chuan dar thalanga midmeng chu a pol ni lawin a hmania put ngai bok rong buang brown nice ani ti awa mungala a tap talom lomaya anu chu lo tlan phei ngalin isuani tong trai na changem Amy ti na zota kum thum mi Amy chuan isuan min chang lo kamit mu chu pol lo ka thei to pa tong trai a isua ka dil chu isuan no ai atia a tap chun zom zela anu chuan a hne na no ai ti po chu chana ni lovem ni ti na zot le ta he tong trai na chana mu no ai ni love ti hi anuna thil tam taka zir chho na tura isuana tong trai na chan dan alo ni reng mai pathianin zirlai a zirtir masak ber alo ni ta a hring nun zo chawa he tong trai na chan na hi hrethiam chho zelin ka that na tura min ve na turte pathian rem ruat ka hriat thiam na turte pathian hian ka tong trai na hi ai ni love ti emo ni ri love ti ten min chang thina ti chuan ka dil ai tha zok te min pe in hlok zok te in rong ka bol thei pa thin ati Amy Carmichael hi December ni sompanga sangkha zare somruk pasaria Ireland ram thing tlang kho pakhat milise khwa lo pianga unaw pasari zinga upaber ania an unaw chu mi pa pali le mai chia pathum an ni apa chu David Carmichael ania anu chu Catherine Carmichael ania Christian thatak kan ni kumsom poruk mi ani in Belfast an pema Amy pa hian bu her khol ania an khosak po apa ngai chho hle tin khotlang a po mer hriat an nga hle maya an bu her khol ina te chuan an khuwa khosak har sa jok te chu na te an siam sak thina David le Catherine Carmichael te hi sa khomi takan ni kan ti to kha Belfast a chuan Welcome Evangelical Church an dina he ko hran hi voini lengin ala uma an khotlanga mer hriat an nga boka an biak ina chuan hun reilo te chungin mitam takan ron loya a me ro chu an ko hrana ron loi zinga chuan mire theile hausa te chu in khom na hun khata in khom reng chu remlo na tam tak om chhota a mire thei jok te chu thomna train bel tur po neilo kotlera kunna thoka berve tak taka khosa tele an bu her khol ina an roi ten ni hlama mi hausa zinga in khom ve reng chu an ta na nuam lo ani pathian ni zinga chuan mire thei deuh zok ni tina in hlofa a thok kor thui po hangai lo sol chin zok thin mai che de tan in khom na hun an bot sei ta a chu ho chu solai santia chun lama ni khata dar ka som poli tanga dar ka som prokte in lo thin an ni a an tan zingkara pathian bi an hun an siam saka
chutiang chuan Carmichael chung ko chuan mi rethei te an du sakin an ngai sak em thina chutialim taka pathian rong an bol lai chuan kumsom puruk mi lek ani ina pa in athi san thut maya an chung ko khasak har cha sau tanta a hun engemaw chen chu Amy po school achaw san atul ta in lama athei angin anaw te en kolin numo pun tam takalak ngaya tin no pang le mi rethei jok tan in khom le zirtin na chu angkal pui chun zom zela mi rethei te chu nundan life skill sang te zirtir thina hetianga mi rethei ho zinga rong a bol na thane mangai lutuk awang te chuan ataksa chu enkol uluk man lawin ataksa chuan atatuar pha ta a neuralgia thazam na avei pha ta hial ani Purabat Wilsona Amy Patrian pa Christian Chatak anu puile afanu Amy terwal vel sun to chuan ruaman na asiam puya an ina tanga college kal sun zom tu le atulanga ama pui turin ompuya asoma heti lai hian Purabat hi Christian Paul pakhat Keswick Convention an chairman an ngeya he Paul hi evangelical Christian Paul pakhat Keswick khua ani Bible study te nein Bible lama mithiam theologian tam tak te tel na ani a Amy po hian he Paula telve hi atangkai pui hle a Bible po ashia jaw pha hle ani Purabat ina chungin college kal chun zom thei ta lau boka tin Purabat hian kongeng kima puya Amy po hian kapati in soi mai thin anua Amy soidanin kahun kal to ka thlir kir hian ahun laya kan chunga thil thleng ka hriat thiam lo pathian ruah man na fel lutuk hi ka mu fo thin ati tungkhat chu Keswick Convention a Hudson Taylor a China Rama missionary a thu soi ngai thla a karil ruwa thu pakhat alo thlenga go ye kalro ti mai te hi anu hena lekha thon ngala thu chiang tak kalro ti a hriat thu te pathian o ni nge ya a hriat thu te chu o churin hlel rual lawa anu o ang mai a chiang taka hriat thu te aziaka nima sela anu ko har takle apa Purabat takum upato tak kalsan na hriat thu te a thailang boka missionary a kal chu du viau ma se anu nami poimo patni kalsan chu thil thei ni na hrasi lo arial ruin sual boy hle mai ni rei lo te aliam nu chuan anu lekha donga anu chuan pathian in heile chen hi ata min kol ho tira adu let to che ani ti asoi chuan engting nge ke in ka hnar ngamang Amy ka hmangai atanin pela kalro ani chu nangma enkol turin karing to kani ti in kanuna ko na tam takhi chu channel sam takania tin tam takpo hi channel sam lem lo ani thin bok pathian hian engchen hinge ama kanin nga ngama ama kanrin ngam don ti hi min fia ve adu thin bok ani Amy po apan aboral san nuwa nun pa ngai zo chawle me ka ama momo em tu Purabata enkol pa in college te kal chun zoma tin anu ko harin amomo reng boksi nima sela nei tu pathian in arong bol tura chiang takina ko na a boksi atan chuan chan harsa tivele angle a ko tu o chu chiang sia pathian rong bol tura pen chok turin a ril ru siam felta a China Inland Mission CIMA Board Director Hudson Taylor a hna chuan thusoin arilru ane awanga missionary ani adu thu te chutianga thutluk na siam thu te chu Amy chuan a hrila China a missionary kalve adu thu a hril boka nima sela neuralgia thazam na nei ti an hriat chuan missionary tan an la talawa arong bol tura pathian ko na o chiang taka hriat nuwa hnolani chu Amy tan chuan ana hle mai pathian ne na sa takin atong traya thutluk na har tak siam ngain ka oma ka hmangai ka nu le pa ka kalsana
irong bol ka thlanga tuna nolin ka om le si chuta chuan atet laia halo zir chuat to no niri lawe ti pathian in atong trai na chan nat bok chu alo lang le ta a thu oi takin angak le taria Keswick missionary masaber ni turin kumsang khazare songko pathuma Japan rama missionary ni turin longin apanta a heti hun lai hian England atanga Japan a longa thleng tur chuan ni somnga atanga somruk te adu thina kong tluanin a chuan pui te chu thanem ngai takin pathian thu ashila anuna atilang boka Japan raman thlen chuan long captain chuan isu achula le chandam tua pom adu thu ashil nge ani kan ngai thachun zom zelanga Amy chu India rama rongbol tura kau ani thu te kan rechau zelanga amairo chu pathian hian kalro tia a kau khan India rama kalro tingal se China rama kalturin Hudson Taylor te ngen ngai lawanga nolan hek lawang tin Japan rama te na tuar tura kalle te ngai lo tur ani a achang hi chuan lalpa hian thil min zir tir tur kan zir chuak mai chuan min hruai kwal ve thin bok ani tiro nima silat lai ngai lo pathian chuan a hun taka kanom na tura min da le mai thin hun kan chan ta emo kan ti te min pele le vek thin chutiang thil te thei pathian kan neya antana kan in pek to chuan engkim hian omzia anei ani ti hria in kan nuna kan hun ton me po hi kan nomna lani lo tura kan ngai po ani thei rin na nen pathian ngai chang chungin idai ze lang u omzia anei tir vek don si a remruat tumaka hian Amy chuan Japan rama thanem ngai takin rong a bol tanta a tlai kha chu khawat tak noya chuaka Japan nu pakhat kum upato lam hian lo en ngun hle maya ani chuan thei topin pathian thu a hrila chu nu chuan Amy chu en du hle maya angai thla thain pathian hena a en hlan thei don ni ang ti Amy ril ruwa po chuan lo oma chutiang ril ruwa put lai chuan chu nu chuan western in thuam na sang te akut kor chungchang te khoyami nge ti te azot tamok maya pathian thu ti tak zeta hrila angai thla emo ti laia chu nu chuan a thom hnowa ril ruwa pek zok thu a hriat chuan Amy ril ru chu na hle maya chuta chuan thutuk na siam felta a Western thom hno le culture chu hlipin Japan in thuam dan le an tongte azira an mani anga in thuamin an hnena rongbol chho atum ta a in thuam na le a chevel chuanin pathian thu mi ten an ngai thla na chu adal tur ani lo ti in ril ru siama a rongbol na po in ra tha chu azela Japan rama thlasom panga rong abol ti in anat na halo lang chua le a lo te lowa damdoin thazok enkol na thazok pe ka ngai wangin England rama aki rangai le ta ani missionary ni tura nun hlan to kania England a kom reng thei lo tin apa purabata stroke awanga enkol ngai takpo chu thlahlel le thei lovin India rama rongbol tu pakhat Zenana Missionary Society azom vele a kumsang khazare songko panga November thla a India chimlam Tirunelveli Tamil Nadu lo thlenga India rama kumsom nga panga zet ronga bola voikhat ma an rama a hole to lo ani Japan rama pathianin azir tir kha amang tangkhai chunjom ngala a western in thuam na chu hlipin India mi angin saria kaya Tamil trong azir ngala India mi te ngai nat po a hlo hle India rama meichia din mun che em te chu ave ngal hle maya meichia no pangtam tak chu anu le pa ten enkol du lovin Hindu temple rongbol turin anda top mai thin ti te a hria a chung chuan a ril ru atina le maya chung no pangkhongai thlak tak chu nasataka
khoi borban an nia then kha chu no chi zuar anga engkolin puithiam ten sum tuak nan mang thin ti te a hre chun zom ta zela heng mei chia te chan chuak tur hian pathian in a ko ngei ni in na pom boka donavul khuwa kum sang kha zakwa pakhat khan mei cheno pangte engkol na hmun adin ta ani an pol ming chu donavul fellowship thi in a vu a bul tran da na soi danin voi kha chu mei cheno pang pakhat prinai kum sari mi lek chu adu lo chung ten tempula anda a prinai chu lau thlabaren tlan chuakin an ina atlan hoa sheomati awang ani chu anuin ama hring tunu ngei chuan tempula ada let le a prinai chuan sheomati awangin tlan chuak le a kalkonga ato nu pakhat hna chuan pme hna min hruai ro ti na ngen loma ani chuan emi hna chuan alo hruai ta a emi chuan alo khongai hle maya an khuwa mi te chuan no pang chu tempula ada let lo chuan ama in na tuarang tia an vo po in tuar huamin a huma chu ta tang chuan mei cheno pang dang te po in himna zong in aron bel zela an pung chak ta hle maya heng no pang thei engwanga emi hna om tlat nge ani ti an zo chuan an ni chuan ama chuan min hmangaya lom ti in an chang mai thin emi hi donavur le a chevel khuwa chuan ama ti a hriat alo ni ta a ama ti hi nu ti na ani an no pang te po hi india ming phwa sak veka tin an entran lo na ama ngei po anun phung te tidang lamin alan dan te tidang lama sari hrengin avun rong po atul chuan coffee ten ain ti dum mai thin kum sang kha zakwa som pathum alo ni meu chuan donavar fellowship chuan mei cheno pangza som tum lai chan chuakin an lo enkol ta a tin mi pano pangte po tempula puithiam te hna an du anga ti tura pek an ni ve thin awangin kum sang kha zakwa som pariat khan pathian rin chan chungin donavur fellowship a chuan mi pano pangpo an la lut ve ta a emi hi buai thin hle maya chung ho enkol chu ama kuta vek om sia tin akha tokin no pang chung te le hindu puithiam te chuan no pang te lak le tumin voitam tak kota an zual kawa ani po voitam kota en lan ngai nge ani voi kha chu emi chuan le kha donga missionaria in pe ve du nula pakhat atang ania in ha tho te kalo hria a india rama missionary nun hi eng ang nge ni chia tin na zota ani chuan ti hian a chang le ta missionary nun chu ni tin a thi huam hi ani mai atia nima sela arin pathian chuan a kalson ngai lo tinama puitu tura hun taka apezel thina kota voi tammain lan po in thlamuan nei na khata tin atulangin puitu pathian in a pe a thiam a chang zel thin donavur fellowship chuan no pang enkol turan nga tak awangin an omnan leng talawa omna hmun an sak bel zela tlai kha chu khothim tran vel hian emi chuan na thok te en kualin na wa vel na khur an lai pakhata chuan atla thlapal hlau maya ek in khur ni ngei turangai ani ake atitliak pal hlau maya hemini atang hian a thi ni tlengin ke in a kal le talo ani chutia mitam takin an ma mo lai le ma chap anga em laia achunga thil thleng chu a hrathiam lo hle maya atong traya pathian in ti tur a hril ta a lekhabuzia lama atuan ta a lekhabu thatak tak voini thlenga hlut em bu somthum pasari lai apui thlina tin fa en kolte fuina lekhathon tam takaziak boka athuziak te le midang soi chona tangin emi rongbol na chu chuan sarkar beng a thleng ta a kumsang kha zakwa somli pariat khan tempula no chizorna khapna dan sarkarin siam ta ani avan duaina to chu pathian in roman na dang alo nei ani ngei mai no pang tam zokin anzalen puina tur lo ni
January ni som pariat sangkhat zakwa somnga pakhat khan kum somriat pathum mi ni in rinom taka arong alo bo saktrin lalpa ne na acholta ani athana chuan chinchia na thlan lungda lo turin na ti nge a lungtereu the a ama ti le athi ni le thla le kumbak anjiak lawa chu chuan a rong bol na hretu te thin lunga thu a soiril hle thung Donovar Fellowship hi voini tlengin kalzela fasha chomna mun mai ba kha damdo inte senior citizen kanti kum upalam tarchaklo te enkolnan te tin women empowerment mun poimo ani chauta zela South Indian Kaushran Church of South India in enkol chunjom me kani emin vuimi awa thuo takle rinom taka pathian rong alo bol na ra chu Indian mitam takin kan sengta ani han soidanin Donovar Fellowship a hian voini tlengin ano pangchan chuak masak ber prenai thla te kalzel po thok an la anti pathianin mitmeng pol chu no nilove ati te China ram chu niri love ati te Japan ram po atok ri ati te akiru tliak po itan le imangai no pangtam zok te zalen na turani ati te kha emi chuan vuimai lawin pathian ring chu chungin apom thlapa pathian rin achun zom zela prinai le Indian no pangtam tak chan chu in an lo ta ani ngai thatu du takte ka cha du te chu hei hi ni inuna pathianin koma adana full stop loda su o ti hi lo ngak ri la itana ruam han na thazok ka nei ania ati chuan rin na nen ngak fanang o eizon na ani emo sumle pai chungchang ani emo zirna ani emo chungkwa le mimal harsa na sang alo thlen chang po hian pathianin rinom taka ma ngak turin min du lain setana thlem na awanga ma ni nun na la te chanchin ka hriat hian ka rilru na trin hle maya min siam tu rilru po hi anange yang ti ka ring kanuna hian thil kan zir tur kan zir chwa ma chuan achangin pathianin koma te dat tin kongtha le malsom kongjok minzo tira du awang te hian koma te da changtam taka om mani dewa kachanchin hriat karil rutina mai polsom zirlai ashring na pathianin koma da sak ma se polsom a fela wanga amadu thuwa full stop alawin da veri khan karil rutina hle mai pathianin tum thazok ama kaltlangin aneya koma ashring nuna khana da sak ninge in kangai amairo chu ni chuan amadu thu ngein full stop alawda ta si o antana ruam manna kanei me sin le an ngai tu ai thazok kane sin ti in siam tu hian rilrunat takin alo thlir ve nge yang misual te kan ni lai ma amin chandam tu chuan ruam manna fel le thattak kan tan anei don chiang lutuk iringam pot meng u ngai thatu du takte engdin huna ngai om ka hrelo ini tur ilani lo po animai thei ama ero chu pathian kan rin hi ibang lawang u pathianin malsom vek chewro se adu taka